shapes and pattern complete in the same pattern. هنا في عندي red triangle بعدين green triangle red triangle then green triangle يبقى الباترن عندي ماشي ايه red green red triangle green triangle يبقى الباترن is red triangle green triangle. طب هنا circle rectangle then circle rectangle يبقى الباترن circle rectangle circle rectangle الباترن هو ايه circle then rectangle. هنا triangle inside circle بعدين circle inside triangle then triangle inside circle يبقى الباترن ماشي ازاي circle inside triangle triangle inside circle circle inside triangle and so on يبقى هو ده الباترن. هنا right down left يبقى بعديه ايه اكيد right down left يبقى الباترن ماشي ازاي right down left يبقى انا بمشي زي نفس السيكونس اللي هو مديهولي نفس الباترن. هنا blue square بعدين yellow square blue square يبقى اكيد بعديه ايه yellow square then blue square then yellow square يبقى الباترن ماشي ازاي blue square yellow square اوكي. هنا triangle up circle triangle down يبقى اكيد الباترن ماشي ازاي triangle up يبقى تاني circle triangle down يبقى triangle up circle triangle down يبقى الباترن هو ايه triangle up circle triangle down هو ده الباترن.